Mujisa pamulange, uai mancaji anggoro. Ria soma katerlue, engka pak botinga ku kota kana ya monroi ku tanah Galilea. Nang katoi indo na nabisa kuro. Yoli toi nabisa si bawa anak guru na joka kuro apa botinga nge. Waktu na capu ni anggoro ipudani nabisa kindo na makada. Capui anggoro na tawena. Makada ni nabisa. Aja sana ta suro ka indo. Depa na rapi wetukku. Ia kia makada indo na nabisa kuto mak jamai kurbotinge. Pegaui agi-agi na surako. Kuronronge, engkan na bempa batu ia biasa ipake mak bisa jari si turu adek na to Israel Kira-kira ta 100 litre uenala. Maka ni nabisa kupak jamai. Lisekini uwe ia bempai. Jadi pada na lisekini ero bempai gang kepenona. Dan apa maka ni nabisa kurupak jamai. Maka kuange ala ni cek dek napa mutiwir jenange. Jadi na tiwir tongan ni. Na waktu na coba jenange yero uwe ya manca janggoro dene sengi maka da politigai. Ya ke yero tau tiwiengi na isa yero pasalenge. Jadi yoli ni boting urane ku jenange napa ipuda makada. Ya biasa anggoro makasinge yolo na patala tawe. Ya pa na patala ya dena makasing ku chau ni to pole na menung. Ia kia iko, engka pale anggoro pu makasi mutaro na rapi makakwange. Kui kota kana ya monroi ku tanah Galilea na pegau na bisa ya ro kajajange. Na ya naro mujisakna ya pamulange. Na naole ya ro kajajange na pitangi alat birenna. Si bawa matepe ni anak guruna kualena. Purero jokani na bisa ku kota Kapernaum. Silaungi indokna. Rikanena si bawa anak guruna na sere esoi pada monro guru. Nabisa kubola sompange. Yarawatwe macawe ini soma raja paskana to Israel. Jadi jokani nabisa ku Yerusalem. Runtuk ni sere arek tau mak beluk saping bembala si bawa jangan-jangan kubola sompange. Angkato sere arek pas sele-sele dui tudah-tudah kuro. Jadi mekbu ni nabisa cambu pole kutulu Napa samana mede ero tawe si bawa bembalakna makutor sapinna. Napa tasya-sya toi dui na pas sele-sele dui si bawa na bongkang ngi mejana. Maka ni kupak beluk jangan-jangan ni. Tiwi mana ngi mede ya? Haja umpanca jipasa ibolana ambokku. Nengarani anak guruna ya teroke ku kita makada. Tanrang upojinna bolamu nendreki kak pella. Ipudani nabi isa kuponggawana to Israel makada. Munjisa aga wad diumpitangi kwa mangirisengi makada engka ako samu pegau imakuro. Mapebali nabi isa makada. Rutungi ya bola sompange. No patatongi pemari lalena telung ngasoy. Nena pemakada ni yero to Israel patapulon na taong etane yebu ya bola sompange. Naiko telung ngasomi bawa melong patepu. Sitongan na, yaro na senge na bisa bola sompange, iya naritu watak kali nama to. Dega aga pahang yaro watwe. Ya kirimondrin na ro, watu na toni pemon na bisa, nape ngarang anak gurun na makada pure makada makuru biasa. Jadi pada matepe ni ku kita si bawa kuaradana na bisa. Rilalan na yaro minggu paskai. Mondroy na bisa ke Yerusalem. Na mega nito matepe kualena, nasabak pada naitai sininna mujisakna. Ya kero na bisa, denak dan nua ku yaro tawe. Nasabak nai semana pake doana. Si bawa detona parluang katau cari tangan ngi pasalena tolinoi. Nasabak nai seng yang kai kotina tolinoi.